Šta se dogodi kada država izgubi pregled nad onim što ulazi s polja? Šta se događa unutra? I šta šalje napolje? Sistem tada postaje poligon za testiranje, u kome svi osjećaju posljedice, ali niko ne snosi odgovornost. Poštovanje. Port of Vancouver je najveća kanadska luka i jedna od ključnih trgovačkih kapija Severne Amerike. Kroz nju godišnje prolazi preko 150 miliona tona robe, od čega je veći deo, poput sirovina i energenata, namenjen izvozu. Uvoz čini manji deo ukupne tonaže, ali uključuje visoko vredne i često osetljive tokove, potrošačku robu, industrijske komponente i u senkama sistema ono što se ne vidi u zvaničnim statistikama. I was surprised to learn, and perhaps this makes me very naive, but that the CBSA doesn't have the capacity in terms of officers or technology, for example, to search the vast majority of containers that are coming into the Port of Vancouver. And we know that's a huge fentanyl entry port. We need more people, we need more equipment. We search less than 1% of what comes into Canada. Modes like rail. Less than 1%? Rail, we don't do at all. We don't look at whatsoever. We don't know what comes in via train. Again, we don't have the infrastructure, we don't have the people to actually do that work. Dok se luka Vancouver diči rastom prometa i obaranjem rekorda u trgovinskoj razmeni, Savezna vlada Kanade je istovremeno smanjila budžet Agenciji za granične usluge Kanade, CBSA, za oko 3%, uz plan da do 2030. godine troškovi dodatno redukuju za više od $200 miliona. Sa smanjenjem budžeta logično se smanjuju i ljudski kapaciteti, tehnička oprema i obim kontrole. Paradoks je u tome što se to dešava upravo u trenutku kada broj kontejnera, vozova i pošiljki koje ulaze u Kanadu raste. With rail, is that an inability to search just the products coming across, or is that people as well? Could be either. Could products, people, we don't have the infrastructure to do those searches. There's plans underway to allow us to do that work on the US side because there are ports where they have the infrastructure to do that, but again, that's really something Canada should be investing in. Drugim rečima, kada je reč o kontroli, Kanada se u značajnoj meri oslanja na američki sistem, dok sopstvenu infrastrukturu, koja je već ograničena, dodatno sužava kroz rezove i smanjenje kapaciteta. U takvom sistemu propusti nisu izuzetak. Oni postaju očekivana posljedica. Ne čudi zato da je jedna od najvećih zaplena narkotika u Kanadi u posljednje vrijeme otkrivena u teretnom kontejneru u luci Halifax. Zaplena teška oko 1,5 tona, sa procenjenom tržišnom vrednošću od preko $200 miliona. Do otkrića nije došlo slučajno. Informacija je prethodno prosleđena kanadskim vlastima od strane Američkog ministarstva za unutrašnju bezbednost. To nije kritika saradnje, to je činjenica o zavisnosti. Vremenom, ta zavisnost deluje sve vidljivije, do te mere da se i javni istupi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u kojima se Kanada pominje kao 51. država, često doživljavaju sa osmehom, a ne sa ozbiljnom političkom reakcijom. Ali ono što ne zvuči kao šala svakako je: The fentanyl coming through Canada is massive. The fentanyl coming through Mexico is massive. Državna granica između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država više je nego dvostruko duža od granice sa Meksikom i neuporedivo slabije fizički obezbeđena. To vrlo dobro znaju organizovane kriminalne mreže. Hemijski prekursori, koji često potiču iz Azije, ponajviše Kine,
ulaze kroz trgovačke tokove, a zatim se u malim mobilnim laboratorijama na kanadskoj teritoriji pretvaraju u jedan od najopasnijih, ali i najprofitabilnijih ilegalnih proizvoda današnjice. Ove laboratorije nisu statične. One se stalno pomeraju, često u blizini američke granice. They seem to be trying to come up with new ways of producing it. We haven't seen labs like this in the United States. Policija u Kanadi pokušava da se suprotstavi ovom fenomenu i rastu organizovanog kriminala. The RCMP said that they have dismantled the largest, most sophisticated drug superlab in Canada. Ali sistem je istovremeno ograničava. If we target like a phone number or an email of a trafficker in Canada as part of a transnational US or European partner investigation, you have to tell that person that they're being targeted. That's crazy. U javnim operativnim izjavama često se govori o nekoliko stotina aktivnih kriminalnih grupa, dok kriminalistička obaveštajna služba Kanade, CISC, u svojim procenama navodi preko 4000 kriminalnih entiteta, kada se uključe mreže, podružnice i povezana lica. It's really bad. So how do you expect anything to change when our National Intelligence Service and our National Police Force don't even have the same information? How are they going to collaborate on operations to crack down on our over 5,000-mile long border that... Kriminalne grupe u Ameriku šalju narkotike, a u Kanadu vraćaju oružje. Several police forces across Canada are reporting record levels of gun violence this year. And the issue, they say, is the flow of illegal weapons from south of the border. A društvene mreže dodatno pojednostavljuju ove tokove. I could go on an Instagram page and find like some Indian people who are crossing, people, they're like experts at it now. And I could call them and be like, I want to cross from New York into Ontario today. Okay, $4,000 cash. U tom okruženju nove forme kriminala brzo nalaze publiku. Iznude, pretnje i organizovano zastrašivanje sve češće pogađaju privatne i poslovne adrese, uključujući advokate i vlasnike firmi. It is very significant. Lawyers are our protectors of our justice system. They are officers of the court. And now officers of the court are being targeted. Ovo više nije klasičan internet prevarantski model. Ovo je lokalna primjena međunarodnih kriminalnih mreža. That these strange threat messages that have been going out in the South Asian community to a lot of business owners, some wealthy families, they were getting WhatsApp messages, some of them from India, basically pay protection money or we'll shoot up your shop or your house. Kanada nije postala atraktivna za organizovani kriminal zato što je slaba država. Naprotiv, ona deli najdužu nenadziranu kopnenu granicu na svetu sa najvećim tržištem na planeti. Ta granica nije vojna linija, ona je ekonomski koridor. Istovremeno, kanadski pravosudni sistem je liberalan, spor i predvidiv. Kazne su u proseku blaže nego u SAD-u, a zaplene opreznije. Za organizovani kriminal to nije slabost, to je kalkulisan rizik. Kanada tako postaje tampon zona između ilegalnih tokova i globalnog tržišta. You don't have to capture every MP. If your party is captured and really is, in hoc to a foreign agency that in a very subtle way that leads to the threat of state capture. You may have a government in Belize, but under the surface, it's owned by Chinese triads, which is something I've read in an intelligence document.
Jedan od najznačajnijih glasova koji su na ovo ukazivali jeste Sam Cooper, istraživački novinar i svedok pred kanadskim državnim institucijama. U svojoj knjizi Svesno slepilo, Cooper dokumentuje sistemske propuste u borbi protiv pranja novca, kao i zabrinutost da li Kanada uopšte ima kapacitet ili političku volju da se sa tim problemima suoči. I could never get over the shock that people that standing beside our prime minister, glad handing, raising a red glass of wine as it may be, in those crowds were known money launderers, known suspected high-level gangsters, known senior suspected Chinese intelligence officials, documented money launderers that were in my casino money laundering intelligence reports. Metode pranja novca, uključujući tokove povezane sa kockarnicama i nekretninama, poznate su i kanadskom pravosudnom sistemu, gde su interno prepoznate kao vancouverski model pranja novca. Brought large sums of cash to Vancouver casinos and used it to purchase casino chips. The casinos were not reporting any suspicious transaction happening with these big bags of cash, and authorities honestly have no idea how much money was brought in, but it's well into the tens of billions of dollars. To clean the funds, the cash was changed into chips, and then were gambled for a bit, maybe win a little, maybe lose a little, didn't matter. After a short while, the chips were taken back up to the window and were declared to be winnings. And with casino receipts, they could portray that cash as legal gambling winnings. So what'd they do with it? Some got wired back to China, and a lot of it got invested in Vancouver real estate. At one point, almost half of the city's most expensive properties were purchased in a way that concealed the true owners' identities. This is called the Vancouver model. Dok domaće institucije otvoreno priznaju da nemaju dovoljno ljudi, vremena i tehničkih resursa da prate tokove robe, novca i kriminala, Kanada istovremeno nastavlja da izdvaja milijarde dolara godišnje za projekte širom sveta. Prema zvaničnim podacima Global Affairs Canada, u prethodnoj fiskalnoj godini izdvojeno je više od 8 milijardi dolara za međunarodnu pomoć. Ta sredstva odlaze na stotine programa, od humanitarne pomoći preko reformi institucija u drugim državama do projekata vezanih za rodnu inkluziju, klimatske politike i upravljanje. Ništa od toga nije tajno. Ništa od toga nije nužno nezakonito, ali čak i zvanične revizije priznaju da država ne može sa sigurnošću da pokaže šta je veliki deo tog novca konkretno proizveo. Canada is undergoing an affordability crisis. Food bank usage in my region of Waterloo has gone up 5 times over the last few years. I've had people at the doors tell me they're worried about paying their rent. Nobody under 35 can afford a house. Could you explain to hungry taxpayers why it would be a good use of their money to send $4 million to Lebanese ski soldier school for multi-gender occupancy? I'm not aware of this particular agreement. I do think there's a lot of benefits that we could cite just in terms of why we actually provide money internationally. It's not about choosing between helping others and helping ourselves. It's really about recognizing that we live in this interconnected world where global stability, health, and prosperity directly affect Canadians. Take your answer to be that multi-gender occupancy at ski soldier schools is going to help Canadians pay for their rent somehow. I guess I wonder then, when will these accommodations be available to the ski soldiers in Lebanon? We will have to get back to you with that Fantastic. If you information. could please table that in writing with us. Dok se kod kuće govori o nedostatku kapaciteta za nadzor i sprovođenje zakona, kapacitet za slanje novca u inostranstvo ne deluje ograničeno. Država koja nema dovoljno ljudi da prati složene finansijske tokove unutar sopstvenih granica
teško može da ima uvid u ono što se dešava sa njenim novcem u inostranstvu. Ovo nije pitanje namere, ovo je pitanje prioriteta. Jer svaka milijarda poslata bez jasnog uvida u učinak, istovremeno je milijarda neuložena u sopstvenu bezbednost, institucionalni nadzor i javni servis. Canadians kind of having this ignorance is bliss ideology. I can actually understand why that is. And yeah, it's horrific. Sometimes I wish that I was like that because I know that it actually leads to a very peaceful livelihood. Najopasnije stvari danas nisu skrivene. One su normalizovane. Pitanje više nije da li sistem ima slepe tačke. Ima ih svaki. Pitanje je šta se dešava kada razmere postanu toliko velike da pojedinačni životi nestanu iz fokusa. Jer dok god verujemo da red znači potpunu kontrolu, sve ono što se ne vidi nastavit će da prolazi. Tiho, legalno i efikasno. Veliko hvala što ste odvojili svojih 5 minuta za ovaj video. Vaš like, komentar i pretplata mnogo znače. Meni, ali i YouTube algoritmu. Još jednom hvala i sve najbolje.